ye Enginkehlap Mawia and Kotna and Wen Pulpe at one program and Kapasa on Tatonkan, Uirokan, Mawiwin and Sabulma my office and Kobna. Umay Brenda Hatley, Meban Song and Sakakita, Irokan, Mesansal Ranwat Sa, office and Kobna, Nan program Toro and Enginkehlap Ranwat. Amawa, Iban Patrowan Wia, Sakalata, Pan Kubranarak Soko and Pulpe you. Wanki soko, lekontko, nanalenko, nankan yeko o sapul mar, kangen markan, the kangen marketikan nan paliantiak. Wow Toro ba Toka Kapnan Wen Pohnpei, Lieutenant Governor, Speaker and Pohnpei State Legislature Kaisa, o yamamu saun kaukusun dat kan koros, saun kapung koyo, o yamamu saun kapung kan koros, samurokan, the kaunan mumotsokan, okay, tikan koros nan paliantiak, momotso government, o panay na yunsak nan Wen Pohnpei. Rong sang opposite kopna. Kalo mawiyawita sang WHO, the World Health Organization. Kalo kita nisenwari silisak, o katetata me kapinsale tesomao and coronavirus. We are public health emergency of international concern. Te kapinsale te somao kapareo. Sabulman Pohnpei Governor Honorable Reed P. Oliver, Patuan Kawata Coronavirus Task Force, the Buineo me Itawen, Inawan Sectioneo, Labanyal Eo Saro C, and Kosonatan Pohnpei, number Walu Li, Labanyal Riesok, Labanyal Asok Silu. Kosandawat Patosang Nian. Everson President David W. Panuelo had one declaration of public health emergency. The Kologan Kapar Pan Roson and Yeya Smau and Tonway Mepachota Nisenwari City Sokeo o Iradir Sailok o Sailok Sangway China o Wei Takan Nakate Pamia Mekapinsale de Somawan coronavirus wat Patrio. Iraiti in Sailok and Sompir, the soap. On Melel Irailakan, the Sailok Sangway China, Sanger ni Senwarwano, Sota Wayway and Kochlong, the Patrolong and Irabanway Nefasem. Kolokwat, Bil Inapui Irailakan, the Sailok Dong Nan Way Nefasem, Sang Nan Wasakan, the Kapinsale, the Soma wat Patroyo. Ran kotlong te patolong nan wina fasam lau len rani sok bayo aray kotter te patpatoyer nan weikan makapansale te somao and coronavirus wat soto patoyo. Corona Task Force wat kokautar sangni waliyapakan nan kanta te office and government taken mayangaki Environmental Protection Agency, Pohnpei Public Broadcasting Corporation, o Pohnpei Port Authority. An Coronavirus Task Force the Buinwat arrived tumal puko koyo niyaban niya patuan kokota ni peburiyo and patuan talk tiki or rup uyapakan me way kunong katyang lale but and sawasa irati taubasangan kabinsale te soma wan coronavirus wat o and Patuan on Kabina. Po Kabina and Patuan talk to P o Kamana. Action plan the Uyapa and Komomatan Tatokut, Kondopata o Patuan Kabina, Nipebori Limau, Ryogatriaso. Talian Rosunma o Tun Tatok and office and government taken, Patuan Ernan, Kakelaban Perorokan, Poemka. Kasawi mau Sailok tokan ong nan Wen Pohnpei. Sang niyan chairperson and coronavirus task force Dr. Marcelo Galan at one report. The kabasa ang kabina e patuan sa patuyong nan patok paniray wat o pan patuan report the kabasa yung kami iro kap koros me pitata kapinsale te somawat. Dr. Marcel Cannon, Patrowan Tola, o Patrowan, Panapol Kawait and Panian Roson Mau,
Sebil patawan kokono irokan o uyapan kapasokan me ban sawasa irati te parato basangan kapinsalet te somawat mayangaki omuyong kipil oso parola te awatail kan ainson taliali te kobakop o ainson asi ter kontip nan pokon o ter koyang irailakan memia san salaban me sabol man kita chungalen ki kapinsalet te somawan wai leler ni peporwano nintuwana san sang palian rongkan aramas rianen walikit riyogit waisok tuaw metungalen kitier kapinsalet te somawat o sang nan me rianen walikit riyogit waisok tuawat me tana silikit waliku wanisok silu me tor epin sansal ang reporter ang sawat metana me limab ko wanisok nan pakad melenotor me kapinsalet ala temela report ka pan sansal ang wibakon ay sawew kapinsalet te somawan coronavirus wat inanento o kap to basang matang masuto uyapan paroro o sawas kono kata. Kabina Oliver patuan katarir pakpak wang sawas ang US Embassy o Naval Mobile Construction Battalion o palibukat pan patuan sawas nan uyapan paroro irayati o awal bakan. Ang koino mo takalala bangkan. Bepitata ang President atungol Kolok and Public Health Emergency Declaration komkak kalangan o cotton telepon te patuan call FSM Public Information Office ni nompa silu Riau 0 Riau walu ang koino mo te kalalabak bepitata coronavirus kalangan o cotton te patuan call Pohnpei Department of Health Services ni nompa silu Riau 0 Riau eu payo te silu Riau 0 Riau eu limau te silu Riau 0 Riau eu wano te kamsakla silu Riau 0 Riau eu isu ariyemet maiko mawia sabol matay iro may sawat pato nan program no Enginkehlap ranwat o ibang patuan sabara kupur koros en yankit nan program kan te rokan iron kabasa kan bepan patota murin ranwat kalangan o kaselelyo naiko